O le ulua i tusi e le apostolo Ioane, mata upu mua. O Yesu le faola, e mafuta fatasi mai o e ami o le lei. O le mea sai ai talu le amatanga, na mātou whaalongolongo i ai. Na mātou wawai antu i ai o mātou mata. Na mātou mata ai. Na tango fo i o mātou lima i ale loko o le ona. Na whaalia mai fo i le ona. Na mātou vai atu. Mātou te moli mau fo i ai. Ma ua mātou ta uantu i ante outou le ola e whaavavau. O le nasa i le tamaa. A ua whaalia mai ante i mātou. O le mea na mātou vaavai i ai, ma whaalongolongo i ai. Mātou te ta uantu ai i ante outou. Ina i outou mafuta whaatasi ma i mātou. O loo mātou mafuta whaatasi fo i o i le tamaa, lea atoa malona alo Yesu Keriso. Mātou te tusi atu fo i nei mea i ante outou. Ina i ato toa ilo outou fia. O le nei fo i le fe au na mātou whalongolongo ai mai i ante ia. O mātou whailo antu ai fo i ante outou. O le malamalama lava le atua. Ai le ai lava se pouli uli o i ante ia. A whai tātou te whai antu. O tātou mafuta whatasi mai ia. Ai sāwa vali i tātou i le pouli uli. O tātou pepelo ai. O tātou le whaia fo i le upu moni. Ai a whai tātou te sāwa vali i le malamalama. Whapei ona iai o ia i le malamalama. Ona tātou mafuta whatasi ai lea o le tasi ma le tasi. O le toto fo i o Yesu Keriso lo na alo e whaamamai na ai i tātou. I anga sala o malava. A whai tātou te whaapea. E le aisa tātou wanga sala. Ua se ai i tātou ia i tātou. E leo i tonu ia te i tātou le upu moni. Ai a whai tātou te whaalia tātou wanga sala. E whaamaoni o ia. Ma le ami o tonu. E whaamangalo ia tātou wanga sala. Ma whaamamamai ia i tātou. Ia mio le tonu malava. Pe a whai tātou te whaapea. Tātou te le ianga sala. Ua tātou whai ai o ia ma pepelo, e leo i tonu ia te i tātou la nā whionga.